Abusia Bob Ziga abon homodin ede ultra modern house bi esi East Legon or Pahunt. Na menua ese wani ense o katre edan your quality. Hey, edan ye. Menua yenkom na yenkotie no sade futuo tudwa efa kwan ofa so siye eni nipa boa no ema no etumi ede sa edan no esi East Legon asase. So mumientie kokuma no Bob Ziga. Na ebesua no mapi enso e wo kwan ofa so si ne dan mu. Let's watch. Bob Siga. Hey, Mr. Kwachi. Bob Siga. Nice one. Ibi aboko. Nyami bisu shale ma. Bob Siga. Cash. Abo adwuma o. Nyami adu mo coffee. Bob Siga. Nyami adu. O say okay, mama nje o mic na. So mic will be in the Kwachi kakra. Mami twada ni kakra. Oh, okay. Okay. Asa wo. Nyami adu mo coffee. We sikani bi boys quarters o. Yes, it's a boy. We sikani bi boys quarters. Aska. Ano no kasa hapo so chireze. Ase abrabo na nkasa ye bon coffee. So dey ni dey ni bu o ma ni dey se wo ma. We sikani bi boys quarters. Okay. What I say? Na meti ase hapo so chireze e bia ye de sinse. Sanity. Okay. Tina. We boy na osisi se wo bobra. Aya botre. Ni America. The me ya we mini mu bebre ho se obi o ma opese obobra no. What I say opese odi abrabo nanim. Okay. Oti enkoma medi no. Sometimes na bia we ya ye twai. Ye ka de awrade aye. Ye de awrade nyankopon ni manyam na ye de. E ma no. Unu se menye type of mekra. But obi o mo a if no start, was start foundation. First foundation now was starting chese wesidan. Ntempa no opese ye bibi mankofo hu se ono so ye bibi. E wo social media no so ntino. No be prove amankofo. But oh yes ah wan hwe a no wantimi anwie dan no. Asase ne kwa wan hwe kwa bibi betimi abeboma ma waton. They make what masi. Enti life no kofi nyame na aye. The first asase am kwa kofi beton no. No mo say 18,000 chewa anti atache wa ntra me fa ne dia go no. O se kwakugu de me se woni da fom. Na ba bia makoto asase mpese oba na beto bi wo ho. Me kwa no mo say 18,008. Efrem me kofa sika na me de ba mo so me de beji me 2,000 me se meto na me tuaka. Ho na me see boss quarters ho na me see school no. Ana me tena se mpese me ko me kura ase bi back. Mpese me ko machi. Eti me nyakuma se fia. Ba me si no mo se bofod sata mo se bofod kwan wa. No be dan no be si ni bofod kwan wa ka kuma nu kota plot wa na mo ka so mo pe plot ato bi me si o mo abetra me. Kofi ya ye nyini afo woni nto maso. Bebre obi hwem sisi asusufo woni to maso. Eye bata bi asede se watopa buom nyankopon hyira no wode eba kyew. Ba wan hwe ye no wan tete sankura ne ye nsusu awoda ache obeya nkonam. Wo man so bedi bakom. Nti one wo akora mo ni nko no ho. Ye kasa nyansa fiti ase from home. Antu ne ye kacho say education starting home. Nti bata bia ye teacher. Hey, menye sei. Menfa wo sabon komonye. Ada na wo bo no, kache wo nyen se wo pa achew. Wo do all said that enti education starting wo fie. Fie nyansa no no. Wo di ade no ma no kache nse me da ase. What you say? What me pa achew. Enti education started from home. Sa wo tete wo mase ya kofi. Ebedu mebi no. Onyankopon hyira wo ma, wo so nyankopon hyira wo hyira wo. Na na times no wo nyina na wadwene mo yemre. Wo sa ye te sa akoda. Ti edu de bia wo ma ne kura ekwa a wo ma sa hwe wo machi. Esa be hwe wo machi. Nya friends ba ko mienu miensa bi obetimi aba. But sisi a wo ma ne pom ma kofi sesika ba wo nsem a yesifie ana yetofie e wo Ghana. Se wo sika be na se kofi obi wo Ghana ha so atofie wo abrochi. E sika no wo. They make us what must e sika me to se me wo sika pa cash sese ya. Metimi atofie wo abrochi ameto. Aya ntina mento. Na de bia wo kwa wo de dankofo mantwa ana hotel se de bia kwampo
say $100 na utu a me that 10 days say 1,000 de obedi aduane a obe wodane ade so de make is what masia ti Kofi efie de make ka besi so ne say sika wo na osisi fie a edu de bi obi timi de sika ehye business mu but ye ka properties ya efie ye property nyame ya wadom akokora de bi na wontimi nkoma anye bi obi tu fie ko otimi mo akakra dididi say o pension sika no I rented dan te de akokora be mam sika uye fie wura kura de kura ni say oni fie fo kwa na sati fie ni mu a afi sun ya de on beto mo amo o ma nto mo amre kura mo beto bi amo ha o ma na beto mo amo ma fie fo na beto anwa amo atokosua ama wo no abere wa na madi but inshanka ba saliki adentem hene aba saliki yakopon hira no na onye ne kese oka ho bi ana menya ha asase etimi nyine mfiri wo me nkomodie mu wa isle go hes asase ho na bi ebiem me amenu aba Aisha na me so na me hu aba saliki ti Aisha na me hira ba bia wo bia me da so do Erade bless you papa Kofi Erade ayi bi ade twa ne same ade akode side this side say na bebo ai Kofi kwati bi ede nyame na ayo Kofi nipa ntimi nye entina wo ye boy na wo sisu a tususu ade bo ma ntimi fa sika anye batu tususu ebe peke so ade ase amanfo to fi wo dey starting kakra Kofi foundation unya wo abluchia unya $1,000 ya wo dey fa to anye akọ unya 2,000 fa kọ wo abluchia unya 500 euro a wo bomode na unya asase a uni sika de beto ba bi asase a ne bode a men ha ho bebre ketu obi a obenya bia no na dey start bi kakra bi Kofi kakra Nya sure say what say cheda to boase eye bibi ti say conference seminar for ba on class edin komo famu aba ababua pa ababua na no say edansie no Kofi edansie te say de wo tu susu wo money box okay ai omo wo den say obenya asase say woni sika ba bi asase da bi atobi aminka say koto afu asase say okosi dan and the basa ekro no benyini na ache but ye obabi wo ma e bia na wote abruchiri ana wo Ghana ha wo firi say ka wo to asase wo baby okoye say bia ne bo no ye be say e bia be 5 billion Ghana cedis what you say ana bia usika ndu ame ha ho obetima konya baby akofi eye e bia 100,000 1 billion a ne bo ewo krom kakra ewo eho ye new site de but nkofo hu say ho mompuntuo no ekosoro wo kwa obi beba Kofi fa saa sika na mo ka 4 billion no fa mu 1 billion ko na fa 3 billion ko dan no na hwe bebia dan betu but wo so obi be kali sika nyina de akowura dan mu ebu okwa ne dwetire wodi ye adwuma na akoka Kofi obi tumi pia no ho sika nyina akwa wa broche de be hye ne de fa bosom be so no ni sika akwa wodi tua no rent ka enro ahye wo ho sa me metuoi me bibie no ma me pressure metimi aya meye mentimi nya me obi ma me pressure me dan amasi se beba kwa na me matters beda fom na meye woke Kofi aye me masem ma bi tu kan asem bi kire me na no ko ha da bi 3 month pe me start see da me ha da 3 month pe the down comfort dem a da me ha 3 month a wo bu ko estate ho na sister hwe ne ye bi a wode na danfo ya na ma me tu me fo se sister na dan ye ne dia na kasa no obre ne ho ase ne nwa ne ha adwene na danfo no nam so ma ye dan boss quarters wo bu fiedu me de 10,000 kwa Ghana cedis ko ho a 10,000 ko ho a maybe ampa so tam 10,000 ko finye niska keto me start to cement na 4 cedis 4 cedis so na metimi 100 cedis etimi to be 20 bucks 100 cedis so etisa o check ya me speedy na me de scan ye dey e ko ho na me ko wie dan but na pressure bia na me so satam no se wo si dan na se pressure bia na wo so a enu tire nipa bia se wonya wadwe se wo betu kwa akora pa ye passport to because one nye passport anto na wo dwene sa obeti abrochi nkomo ansa na wakoye passport a saa kam ko na akato se book wa ye print no ashoto ho na bo pressure da wo so de obeye bi so ma wo no passport na wo ye passport 1,500 ba pressure ba wo so pia obetima kotua be 5,000 to Kofi do the bia relax don't rush put your hands down to land ni bi unya 1,000 bi e bia what say anua na ye be 2,000 anua na 2,500
aboa na be 3500 no to anwea baako aboa baako na de akoguso sa aboa baako na anwea baako no timi eye foundation wonya sika a wakoto ene ye twa blocks ene ye ton wakoto 1000 blocks go bisa mesi ni se me paacho foundation se ne betimi aye den aso o ka kire wi a wapesika bi ato nyame adom na saka foundation sika o makotwa o makoto no fefefefe wonya sika fele sika wapa kan wi am afele na nsuo atimi ato aguso sika ni ne si dan ye de machine kosi so gegegegege o hia ni de ya wutimi gya ato kakra na nsuo abon kakra na atweko fom ne yakoye no afuro nature na grind na agande na ma ye nrahye ovi nyame a wote soro yi hu se utu na mo bi se ya as magic se wo soro boade oboa no ho eyen kakra sister no ai kakra joy wo piana abehwehwe ne mo kakra kofi bu wan se efe wo pegya da no obi window level wo hu no akoma ya den ato yem en kakra vevo yesi o ade a wodi nua ba abiguso na wodu lent kofi woni mra wonso na wo boso unya boso so wie sekoko obe plaster latishi baba ye na dwuma eye one after other woni mra wonso no enye pressure wo obi ti abrochi wo trimi kasa dizeme ko he obi atwe no sika nyina de ba ne dan kasa wo ko beti men rashi abotre tususu edan a untimi mfa sika nkoto no utususu a obetimi asi mami ba hage me kakre hey sister no yeah sister Penny I love you koi ono krama joy bi ede swat yase ayen kakra obu na foundation no waba wi na ayedan efe otimi sisa ma na asem o kache me ayem da wase tama mo yensem hunu na mse me ye medan osukwaku se wo ye odan dia etufu se ma wani mbre na wi se bi wa wodan ko otimi ba akugum ko toilet wo msabi obi antimi me question se obetimi ayem kwa de akoye but wi aso no obi na betimi sidan fa so wadwe musa but kentre ho na die enu ho no awade betimi ama na dai ayo bi ede enipa no doso what you say na kofi wo hwe te se me junior brother aye fela man ya menhira no you started that way na feel like dimutintin my back to back enye easy fela nya menhira wate nim say o born from America bi ede but nya menhira pa enye dua bia ana wo hu se ne bra panyi tumpon a ofo aso so what you say ye wo nipa bibira e ko bible mu na ba normal life a ye wo nkofo bibira mo a ne nua keto o se ne nua panyi ko ekoso na ene ya oboa nkofo me ye wia ne nua e wo na dwuma mu otimi obitimi di ne nua bi ani ma ye ko wia ne nua anane wo fa anane papa e wo nua ne fie abusuafo otimi soliti abusua but filam ne nenam nyanam ne makoma pa na odidi machi ti Nyankopon hira no misire nyame se ompegya no kura nsen me o maye ni pakese pa yes me bra panyi Kofi Asare Abraham okọ sehwe asare so wura banga efe na Abraham Twenebo a me de John Twenebo de Abraham Twenebo a nyame hira no me bra so abe no ma bepre o me life ye na efie ne ye maye ho kwa ma obi atimi tuyefo me bra oba na se bi na bibi ni na se wo ka me ma me ko bi ko na me ka se me papa na me ka se bi na se nye yam se wo ne me bra panyi aye de akasa ko me bra panyi ne ye okay am ye okay since me di me bra nim dabi ti bra panyi me da wase se wo akoma pa wo do na oyere dollars ya me hira mo ene mo nkomo pa me gidi se bibi wo kwanfo ni hu abe wo surprise ya me hira pa ade hira mo nyina se odifo asiama ajakuraja hey Kofi edin de bi bekam kwabra asiama na ebofu din de ajakuraja yes bro ya me hira pa ojaba sofu jaba nyame hira nyame nka obi bia ho Kofi din de bi bekam na me bobo din sa yede the refi wo for ofa akroboto ofa so kra ne hwenti ni senka me refi no ofa cross o se edin bi won so a edin na megigya wo mu so edin a ho hia me pa ofa enchiama ofa de se du me bi ne ye de ake mpopo oda hotel bi wo bofo bi mesoro oda ho bia no oda so bia ofa guy
anopa bi obefa me fie abechie na ase no akọkọ ye adwuma papa ni Mr. Jete industry ye wo ma ye no mo bonkomo ye no mo fa adwene ti nyame hira om nyina onye omo kese ada se ti Awurade hira om bia wonti yenda masa eche obia God is can do Awurade hira om bia